Mlo muherwa owengangara ya Western Nyota TV na usanga kuwangi chulia lero kwa resipindi esia ameno sale kumarisia imba haya wacha kia mosi kuno imba ya renya na nyasaye nende uria kwenya okwa mwanadamu mlo kuchondo lero kumera desi Priska Chuki ngalanda yori na piu stangausi ambi kuchilisi imba ya ameno sale bishop olo mnamulio da kushetsa subu ya lero ushere mwamesi itomia ni ze Bishop Patrick Stika kanisa ni Upper Room Milele Ministry. Karibu. Amen. Tiomna handa uhesa mleru wefwe karibu metawana ngare Nelson Funja ni mwai Uruma Saints Covenant Church. Mavirendo mungu ya wanjo usuli Rianja Reverend Alistair Mbwa mwai mukana ya APEC Kawangware. Oyere mwezi ya wawana tutakeresa metakage wananga Franklin Wero modo mwai mubuseka wekaza ka Kristo Mkenya. Ambia mi apostle. Amen. Ushere oli swanje ola plao mkambala kumsungata ni sio msumba Robinson mami yesu na mwana wa kwanja nina mwimeli wa Beach Pastors Network. Muna valori vaherwa rero da kuchirisia kwa mekesio kumba erenya nyasaye nendelenya ya mwanadamu aruo secretary or atheist olango mbwe Seth Mahiga ekulo ya borali sinjonge no bulambuno ya resigner ya bulambwe ya kutandra nde Yesu ni haumwa sada bulamubo na haya kabisa lakini mambo romani hani osirira siama sa atheist no kabisa ya bele mstari kwa kuimbeli obola bindu kinyume nendelenya na nyasaye nini ngala bulamu wa Seth buno nduko mbendo bulamu ama ndi ufaranisa ndo bulamu wa Paul sabere okula bana meho mahwaka renya la mwanadamu ari ya kamera ndelenya na nyasaye abantu bangi barukola bararukwekola spisina ndakeza kuti bana meho rero kumalisia nukulingana bulamu wa buri wa mwanadamu ninja akawena Bishop Paul ule mkoya menya mwene nga Paul bindu byabulanga byose lakini niyo yanyola nyasaye kulingana wa kurienya la nyasaye ndelenya ile mwanadamu kulingana bulamu kwa Paul ndio bulamu wa Seth ni msuri ule Kenya. Asante sana. Lienya la nyasaye nende lienya ni mwanadamu na makuba kabiri karuhane kabisa. Karibu lishinga na evanjeli walanga nyasaye walanga zingana kandi tietie nomba maparo keke kali tofauti nomba kali hale na maparo kwa mwanadamu polilwa likulu ili hale nende liroba yani distance ili hakari ukana kwa nyasaye kulola kwa nyasaye kuhola kwa nyasaye kulikulu saidi na kulola kwa mwanadamu ni zingana kali za mwanadamu hado kuliazi sana kuli likulu nende liroba distance ili ndabi sana naga jirani wenzama kwa Paulo kaenda holanga imanjiri walanga Paulo yali mundu epinga makobaka nyasaye Paulo yahenzanga ni imanjiri wala na khaba kalibaka ibarua yote khaba bandu basubira Yesu na banyihe hali yabira hali lo Filipo alazwa majina na akoza Paulo yaanza sana yaliona yashere sana yaanza sana namba kuhamari na kama nyandina lienya le mwanadamu lilinende limitation lilinende wali weranga na lienya le nyasaye lili zaidi lienya le mwanadamu lilitsi ngulu obiriza lienya le mwanadamu nakachemera ngadina numenye mulienya lyolyo yomwene shuli naenda bulamu laita utie harata shutie harata lakini kutoka sasa usarende nwenye umenye kwa matu kandi kabiri kabaka nwenye umeto mwaka kundi mula kuchibiri mushibala munu mpaka urule mulienye le binadamu uita mulienye le mwende nyasaye kule runyola kula mugundi umenye kula mugundi baliyo bantu bamenyanga mbolamu wabo holo benyanga na shibatita yaleta
nachira evanjeli wananga dina kulininjira makoka nakali mshtabusha midali kulininjira irola mutumoni tse mwanadamu kuba nindai lakini mwisho w'injira yeneyo imala linjira yeneyo nilihoza yani mwanadamu ni nuchakula injira yoyo mwene umenye mulienya yoyo mwene basi uweza nuimbitsanga bona mukoko kuno wenya unyole bona mubundi kumenya umatokandika yomushiwana utuhana uitse pande kunyasaye wakitsa pande kunyasaye ule sasa nyasaye na unyala kuba na kuongoza ule na kumete kumenya batukubalai ula mubulai ula mukusangala ula mukuyanzitsa ula mukuenjoya shikira Yesu abonanga dina hambi kuinze muuluhize misiko kubulamu bwa mwanadamu ulinende misiko minyere sana na bulamu bwa Yesu abonanga dina hambi kuza musiko kwanje numwangu kadi inira yaje ni nyangu ndakacheranga mwanadamu lazima kwana kula mugwiro kunyasaye kwana limenyerera kunyasaye kumenye mulienya linyasaye kulero musiko kubula mugunu kubera mwangu wana kidogo maisha na matinyo ngoire maisha na matinyo matana nunyu nuenza mulitara nujira mulitara fulani nyola limenywa mulitara lero limenya likutinyu kabisa makoba na matinyo haniba balla bandiseni bandi batajiri lakini kumenya kwa mmenye mulitara mutinyu sana brother ni bahani kula mgwebo kwa Yesu Kristo woli binasema ndina aleke makoba kupinga na Nyasaye aholi achakule lichakula lirai na alamenya limenya lirai sijero nyakopa na mwanadamu ta ameni ni mwanadamu anyakopa na nende Nyasaye ta wali aleki amwe kurumikira Nyasaye aleke kaliminzi keji Mungu abantu bamanyire sana kula sikamwe yani yaira bangi Atio ne since lenga askofu ya chaka andi kuona huma wako omanyire ngali waboro chaka Paul yani mundu wali siri hai wala ngo siri hai mundi ya haya yani ulisikia no wale bilai ne arisande budondo bana lakini Nyasaye ni omanyiro dirana nende basiri hai ulwesyo onyela bona umuntu bantu babona umuntu no sanyareha umuntu no siyakadoha lakini Nyasaye niyapanga Nyasaye niyakutahana mai mbona funya hungira nendo chetie oholo tinya sana funya hungira ulwesyo sinda hobola mbwe okwenya kwa Nyasaye no Nyasaye niyapanga mbona holo tikata neno chae no holo tie anakukadisa hungira ne Nyasaye abechanganya kuchagua ne handikatewe no bomundu wokudondobana ama obe okucheni omanye wichuhana wala kama ni Paul ari mundu ndagani wala mbwari wo sandie kanisa sana ya sandia no kodo mali mama kuwa Nyasaye mbabasi chaini chibera akulu wao anakufunya kutuse hungira ama yani na kuleta hungira endai babo bandi baholanga makuwa katari malai akatata mchamisa Nyasaye ni Nyasaye na jundi bahayo nyolebe khabire byo kwekanira ebyo kaduha kugira ekwera ebe cyanga sinyo kwekomba kwa Nyasaye kwa Nyasaye ndagani bola mbwe Nyasaye nyanga abantu bose baonisiwe batule mumbi niyo liboda ni boda mustabosi ya esia Titus mbwe embabasi ya Nyasaye checha uosi ili tunyare kwekanira okutula mumabi ulwesyo nubadi nibabona umuntu niyekanire nabona ngwatira kungote sindo niyo imbabasi ya Nyasaye checha mbeli kinyalo otusabandu okutula mungira echo awundu musumba Nyasaye Paulo bantu babala musumba Nyasaye Paulo yandika musumba kamili kabisa wewe musumba kabisa
yandika nabo la timbara be yani yandika muba oni yandika ba kuba rumi bechange humino chaka nyari bemberi abola mbwe amasayo kange kubana be Israeli ya habere mbukatese ba halake bandu se mubuwanya kolonge ulamanya uyatula bahandu se mubuwanya lakini abo bengira kulo babona bandu bano bali sire hai na bona mbwe sindu siyalingana na bona bandu bano bolese bakaluhanya obwadieri nende obulungi umanye obulungi bakaluhanya obwadieri nende obulungi bwa Nyasaye mbwe mana nibetereza obulungi bwabwe ne marangi nonyola umundu ula okerana nende kubona ohayeho embere ngira Nyasaye byekesa ngo umundu uno ari nende obulungi bwe buyere cyangwa mwene teresere kuloba endagani bola hari mustabosi yabarumi mbara ne halala no somo chakinya ndo mina munane no embassy manya hani bilai endagani bola mbo kulo okuba bakhayo okumuberesa Nyasaye tuyari lwai loko era ndo kumuichomya Nyasaye baberesa na kubumayani mbwe ni ijira ni bola mbo ocha kamukuchaka Nyasaye emera chai nende ngira yaye mbwe chabone hanani chekesi kwa kubulisi mundu buri mundu yadongiwa mbwe kata bitaba hao oku banende enganikani oku bola mbwe sino kudoba no chakata ko mundu tawonisi no mutero sana no kata no chayo sana no chako kwa desini fulana kwa mbwe siwonisi ulwazi nomwene siyawonisi ati afadhali iswe abatawonisiwa muliwa embera y'Unyasaye yamanyana ko buri mu kato aumo wakachi mwikulu no wala mbwese mbofana mbocha kwetetesa kile wala mbwe all that judgment seat that's why acho wala mbwese na waura kata kulowe wende wa halakiranga ba no bakora mbwe mukontro ingira Nyasaye kulisyo engira Nyasaye efwani ya Nyasaye yamanyana ne omundu yose wilo kukula esifozi ya Nyasaye ndagane wala mbwe no mujinga mundu yabadano bati omusero kulwesyo ndebasa Nyasaye ni kalimwe muragoyo abukule yapilengira ihoera yenye sindu sile okay ani mwato yu inzira lakini amwe harabura khikasi enya rumira Nyasaye mako marito oli bisho kwa rangi kubola mluwaso la medali medali 14 12 so mako 13 wani wala neta manana ndio ni khali medali 12 khandi 14 bachanganya ndio sasa umanye inyasomo bisho 14 12 injira yulola khanga ni dai kumundu lokumalirikha inyala khukhwira muli khosi ninjira yola dai tsimulitso kini muli malanya la khuira muli khotsa 13 khali bandu nibasekhanga moyo nako kubereranga nabutsa buyanzi nubwakhabwa matinyu kanyola yanze kola murnasa kaiwanyi lakini moyo kubalandi kubereranga na kusara moyo una huzuni mtu anaweza kucheka nje kindani moyo una huzuni lafi wala lakini mwisho wiraha moyo kubalandi wewe uyanzi nabutsa buyanzi nubwakhabwa matinyu kanyola yanzi nubwakha ukhuseko matinyu kanyola khukanya umanye ulahi injira yucha kulanga umanye
buhonyi bwa Paulo bwali bwa bumpango kwa Nyasaye. Chirawo Nyasaye walanga yebo waije kula kuranga yabatenga. Abo yeba yatenga yabatakasa. Abo yatakasa yabachingula. Now manyole ikana karimu Barumi 8:38. Manyole ndina sasa musatsu uyu Nyasaye mutenga kula muliranga. Lakini shiyama nyanjira ya Nyasaye ta Paulo. Kula muliranga Nyasaye mutenga. Che yabi ka kumumuli. Kulia kuoranga mushi munda kwa mambo mu Jeremia nzela kumanya. Ndakutakasa. Ndawolule wanje. Sasa kalakanga yeyeli yarula kunjira ya Nyasaye yakhaba injira yeye mwene. Yeli yakhaba injira yeye mwene. Nakanyola khanga yatambitsa abakristayo sana. Na inyangalo yatambitsa abakristayo umanye yakanakananga khoranya Nyasaye kasi. Yafikiri yanga inzira Nyasaye. Chijira uyu yali mu bwami bw'Abaroma. Na bwami bw'Abaroma bw'okukirira mitume tawe. Jeneke khanga umanye bwami bw'Abaroma bw'okukirira mitume tawe. Chijira mitume bitsa n'injiri yindi khula kutyawa nanoni. Mitume bitsa n'injiri yindi yabula kuyanziza ufalme bw'Abaroma. Akalla khatsokoli bamabitsa balakalukhanya ufalme bw'Abaroma. Bandu alo bitsa yulu nililwaza libitsa ili watakeuza watu mioyo. Alo bakalukhanya bandu bwami bweru kulakwa. Sasa bwami bwa Rumi shuboma bwayanza makhuba ka mitume tawe. Mitume na bejizi bali na Kristo. Loma bitsa birwaza Kristo mama balola kholi bakwananga n'ubwami bwa Rumi. Sasa leo maba amwa huhumula bwami bwa mitume. Khu Paulo yali mulala khu bandu barumulanga mitume. Yali mulala khu bandu lenyanga injili ula kugenda. Yali mulala khu bandu lenyanga banga Petro banga Yohana ula kuiwaza. Kali yatuka inyanga bahula banga Petro na Yohana. Kamaliri nawa borenzi munye usoma kitabu cha Matendo ya Mitume khane na borenzi munye murefe shikira bandu yaba khwalo la bandu bayitsa banga Yudia banga winaba bakhola myugiza mikali lakini baatse shibalata wala bandu bayitsa basala bakhola bindu lakini baatse shibalata na Petro na Yohana baba akumirwa balandu lwangu na bora sasa mukhiri bandu abatawa shamu kwa mbaya utopoko amule akabatsi lakini mbakaye bakirwaza kumulira limundu oyo tawa baramwa akala kutajirira le Yesu abola zilira limundu mbaya utopoko muleka babe na ba meta shinshi na bora niba ni mahuba kanyasaye ndio lazima ningana waka usingiriza na buiza lakini niba ni kama binadamu kalabu cyangwa bandu banga yundi bakola bintu byawo kumulekha babe ni baba balitsa kukawo khandi balahera sa lakini kama kweli bali kunjira Nyasaye munyala tawe bayinza boka umulekha Nyasaye yali mundu mwena balanga Gamalieli Nyasaye yali mwenye kala kandi mundu yanyala kulola mbunya saya atola kwihara ya wore yaba lekhiba mbayitsa boko mukhabiri na lakini mbakaye birwaza umulira di mundu atakira bandu abali bitsi birwaza Kristo abantu bali bamanya tata n'umwana na roho nababitsi bakaya birwaza Kristo enda bakarukhanya abantu bala yaba banyole shiboko nabakayo ho Paulo nalangwa Saulo yali mulala ku bandu bahetsanga bejitse ba Kristo n'abalondi ba Kristo boko na yafikiri yanga akhoranya Nyasaye ikasi shijira baroma bali bamanya bali kudini ya Nyasaye birwaza Nyasaye
kula balla bandu bandi bizi balla bandu abalandulwe shija wonona idini ya Kristo Paulo yakana horanya sai kasi lakini lwa ituha inyanga ni yakana na Kristo Matendo mitume 9 Paulo alio yaokoka kwa lazima wokofu wa Paulo wali lazima kijira na mboli ulo muri ranga ili mundu yali yachakulwa na Nyasaye nalo Nyasaye amurumulanga na arula kusukhiri no ipunda kuli kunyala kulanga mpadu ya kuro tsakulanga isukhiri bandi wanyala kulanga ipunda kuro kunyamulanga ndi dongi isukhiri the mostly nuboli isukhiri nuluya la wanu bayindira na bana wakisasa wanaona ipunda suhiri na ng'ombe ile ipunda ng'ombe ngari kandi yatama ng'ombe ase yatama na nayo batiri walanga isukhiri ng'ombe kutirishi kutama ndunya kutuya bantu isukhiri watama mama Jirish. Ulo kupunda kusasa yanza kulola areba ai kijira yama yahulira bwami buli mwinze kumbe kuli bwami bundi buli kulubira bwami buli wena mwinze zakarikana ndije medali wo kutosha ndini tsingulu na Paul babola mundu witsingulu yawo musatsa murambi satsa witsingulu mundu wishibiko ukanyala kusunda tsawo kulo yinyola ali hasi yamanya lazima kuliona mundu undi ali singulu kulorenze yes right unareba yibona wina nambora ninze Yesu utambizanga lakini sasa utsiko le mundu alangu ananie alahora karika kunde nyakubona ndina wokofu wa Paulo hauko wokofu tu wa kawaida Paulo yalola Kristo na ichire iranganga mutume mwisho jira qualification imundu kulangwa na apostle anaho mutume ili mpaka ule walina guna na Kristo walola ku Kristo walinai walola kuyehola nechira wala inze mutititi wa mitume kijira ajiza kuola kweli basatsa abagenda naye bikhala naye lakini inze ndakola ndi ndamulola akana naye kundi mutititi kijira wagenda naye kuli mitume bandi wagenda naye ta ubwo vuwe tofauti Nyasaye yamurulisa mu bintu bishibala kwa lazima niyenye kumutayarisha kuba mwirwazi liyenyele Nyasaye ku Paulo liyenyele Nyasaye khola le Paulo koleka bintu byosi liyenyele Nyasaye lakini Paulo atuhaundu abola shindenya kuba musiko ku bantu tawo ndenya kuba musiko ku bantu tawo sikutaka kuwalemea wapendwa kwa mahitaji yangu ya binafsi umujengeli yanje ndo kubintu byanje shindenya kuba musiko ku bantu banje ku bantu tawe ndashona ngama majambi kunyola nishona biraro bakanyola iliya na mahema nyola ibira kenye umanye kabisa londe nyanga kuleka ikasi na nukutinyo kumanye liyenyele Nyasaye ni rahisi kweli kumanye Nyasaye nyandilo ni very challengeful lakini kama kweli unyalako ulire mulango kuli kwa Nyasaye akulangi akuwole umanye Paulo yelango yaworwa kulanji kwa mwirwazi na walatia mwirwaza mataifa na iwe nyanga ndugu unyala kuura ndakaokoka uhulire shina chikuboranga sasa ndakikasi uhulire umulango no yuloliza babu nimeokoka sasa nyala kule kikasi na liyenyele ndani uli kumanyi ndina uhulire mulango mwisa indi mundu nyala kuilanga utuka ngoti ndunyi na nikaba kweli uli convinced uhulire mulango
ule hikasi nyasaye anakushughulikia. Yeah. Lakini wahura zambokoke. Kali umanyise ndi wokofu ni process. Wokofu ni biha. Shishirishi tushahatua hapa. Wokofu ni biha. Mundu aokoke nundi alitofauti mundu aokoka miaka 12. Mundu aokoke nundi alatsa kali atsamu ikulutumwa. Alatsa atsamu ikulumukamba. Maisha kwa wokofu ni raha. Lakini raha ni yaka woshika shitsana. Kuti zo alatsa nzamu ikulu khali nzalo londa wokoka tsantulu khulanga. Khali mukhali wanje ndasunda atsandinga ndenya ndibimba ne mulijeta ndasunda tsakala hapo karona mulijeti nzanyola tsangondilwani natira winza mukhono ndalilanga bali wolika karula mukhali atili winza Ndio hapo. Nimeokoka hii mambo nimewacha. Yata nimeziye. Ni mukhali tawe. Ndasunda tsakala mulijeti paka wewe nyene mulijeti tsabale ngona tsiwani. Unaanza kulinzamu ikulumuka. Ndishiro kumanya baada ya furaha. Kuja vizuri. Kijeni furaha ya rohoni, furaha ya moyo imeingia, ani vilile furaha hii kuna wakati inaisha na reality kama. Ndio ndio. Huyu unyala kulaza inzembo koke sasi kasi haina maana, lakini Yesaya holanje ndiye. Yuli mulanga na bora kabuleti. Nikabuli convinced wale watu wawili ama watatu neno kudhibitika. Ukanyira urebe kubulaimo waka ukokaza nundi maisha ni matamu lolaira kaliwanyaza mwikharela birwatsi mumoromeri ngana numwimba khaliwunyagwanya kutya kuli mamba jowanyaza mwikhala mwimbe khalimwenyamwa ukhane dramla ukana khali saa sita ibutuku khali muhereketsana kandi muhereketsana nibenyoria abo abenyesabe nama abenyakuli mwenyamu khala lakini isema ituka mwenyakwaldi olije Lakini subire seti haundi kasi ya holanga ichiri nari saina. Alola ikasi ya ichumkalo kutsahoba mpinga Kristo. Nani ambolaza tu Yenya ale ikasi na kalokatsa pande wanyasa yani yanze buya. nero andeba awulire ndina. Awulire Yabana awulire mulango kabisa kumboranga. Toka. Ati Yesaya alamushughulikira. Lakini abani yahura za kulinza shikira mulira kuyanzi wa roho. Ulaza kali mukhali ati na mwisho wenda nyaka mukhali. Labda ni mkoso sana. Ukanya ube ubulire ubuliriza kureba Nyasaye urebe mu Nyasaye kabisa na wahuri kasi nuli hukasi irole khanga ikasi yene iri kholia Paulo elimu Paulo elimu kasi yukutambiza shina Nyasaye atambiza kasi yene nuli hukasi irole khanga nyala kubona utambiza Nyasaye ule iruka nuli hukasi labda uli hukasi kuli ikhulomba Jumapili ula kunyola buyangu ai nyala kuleka jere bola khalo falme wewe kwanza ibintu byose birakolana kola nyola nili kasi yikholi labda uli mukasi kuli yamalwa yuli mushiyeje yani uli mukuri waris noho no uli mupie tirombanga tisikara na sasa wakaokoka leha wana Nyasaye la kushughulikia shikiri kasi yanayo shiandamananga na mukoko kolaya kata lakini mukolai kasi nyala khurusa khukhola kasi ya Nyasaye na ukhola khukasi yoyo na kasi yene ibula kushama muli khukaunda umaukulisa abantu khukaunda malwa leha keno usabe ndina malwa na wenyanya Nyasaye nikabuma ukulisa inzaka nowe miadaradi kene you automatically ulekha shikere aita kuruhusu bitana nyenye sayemba bintu bintu bikwana nga wambona boje sai
wake sana. Bishop. Yeah, umlanga beside ndio. Irwe nyanga inda bola humbwe. Wonya muno niwa. Bizangu singalu. Mpala na Nyasaye abolanga. Ati muno hao niwa bijangana le moto sana. kabisa. Tane moto sana. Ulingo mundu watula mu training. Watula mu training na gezo bijangana mnyoto. Obane mirro muno. Lakini reka kimalanga kipoa. Msongo wako lambe training za nini experience za good teacher. Na omundu wao ni wa lisi kabisa hata wara mnombe hata abasibira na bae yani bajirani. Bandugu walanga abatele. Barende. Baba omana mtu kwa bia. Tende no musuku. Barende ni jirani. Moreno. That is how rich Kilua is. Kilua ni mwamba. So, maide Paul no someone can Paul no manga limwa. Anata kulza de Paul bad. Au te bega la no ni Paul. Ora no nyora to mundu wacha saka visa. Mundu wacha saka. Ora kama yana kama mwenye batekereza. Batekereza kwa ngaida sana. Nyora sala ni Paul. Nyasa kama za mundu. Mundu alibi ewa. Obula bishoda. Obula bishoda. Nyasaye awukulanga sinsin maanu na malasi askhada simolda silonga buya. Omayire handi sinsin wala ngamasomo. Masomo kosi ni sarasindi kachanga kakotara ndio kwa Nyasaye. Ulo Paul unere musomi. Adu yao wala besaitu unese no mulingana. Anyara ni aso ndibita wingi sana ilkana Nyasaye no. Yeah. Umanyira wafuata koso bibindi byo ngabo musomi kabisa. No jako wala Nyasaye no. Ata scholars de Biblia. Scholars de wala Nyasaye. Mu introduction ya theology wala theology undermine the faith. Abantu bakasoma sana yandamana nge esubira yabwe. Baba bantu tofauti sana. So Paul yari yasoma sana. Paul yari msomi kabisa. Yeah. Na yari yasoma seria. Lano Paul unanya ya teseka society. Ni yangadala Nyasaye ukana naye. Paul muna kasiamu yara. Paul ya kuyuse boko. Nyasaye. Mbona abantu babande kanisa ngela iranga sana. Eso boko se Nyasaye nesibe. Ne omuya ono akande ne Yesu ono. Akande ne Nyasaye bulawo. Sakromo na Nyasaye mlangire. Nyasaye na kulanga na kutana na ya ula ngomwene. Na khuberese khwalindi ya makana. Uicho ya Nyasaye opingire ngona paka abantu bauke. Kuno khubera zakira ngora no kora abantu bera le muskido muno bano ni Paul ata abantu bayira ko Paul yari mwiti. Nasaye ne no khonzira. Nasaye ne nyo khonzira ata abantu baukanga. Bakho jaza babeza bakona ben. Bakola ben ni ko sasa. Nuri jama kweli. Bakubona siba kuelewa. Kulowera haya Nyasaye abulawo. Khasini bizango no bola Nyasaye abulawo ro munda khana Nyasaye wambona ena. Wambona Nyasaye na. Baro bado batawala kati. Lakini waruwa bantu bakhala Nyasaye abulawo lora wala kiera ndio yobe kanisa. Usilete vidia kanisa yako hiyo. Naona? Haya Nyasaye.
lakini Nyasaye uno fana ukufana kwa kakuti kuna sae kotu no kuhongo sana wajele vijana wemaka mkata kuisawa big god kuhongo kotu kuna sae kwa kakuti ukuri kuna kwa makana Nyasaye no mundu wa makana mundu zalo wala mundu wa mangare alokolanga ulumundi bana amanya bakasira lokola sakro wana mboyo mununga sethi ya hakingula amahona akulu lora na saino mlongi nya sana nda khokho mosela handa kula eo mo posanga lewe yana kulesa chusanga ni tawo ni wa gospel katani ba mahore do lisinya eyo ore mbora na ni sinyo video Siri hai. Ndio ndio kesa. Iwe bishop. Yes. Sinini ndio. Gospel music. Sinia. Ewe ndio Franco. Ndio gospel ndio. Lakini ndio hakara ndio kusajoku. Abantu kaseba minanga kata bantu banda soma nabo bantu bande kunalabo balonda kunako kaseba minanga siba minanga minia aba yalo teba niye koze awati niye sawe romodo so obulokole nende mayire endagane wala mbenya sala ngabangi lakini aba chaburwa na badi wachagurwa kwa Nyasaye na wachagurwa bano kasa chakula kama mbele ule umundu takhola hembi abula experience umundu takhola hembi abula kushuda kata mbona bana befokole rakabana Nyasaye kana no maraviri lakini balisema kuone mbole wala baba pastor bale rwa mu kanisa lakini onyolambo esikhasingi sana abantu babayali babejanga bamezi bana babayali so jawo bantu besiti bana bakolole fumuna badawo olona izaya akutana nabo lalo sa ukana nabo no ubone yeka kupulipile ngola ndiyo ekhwira tatu koto yirutulanga bantu osomangenda kani lakini asiza yiyendewa atomba yelo jako oyana kunda gade no mutekisa na ubolo tuno yere yenyawo lakini mundu wonda saya nangire karana tasoma dawa no miyari wundu wasoma za mu class pakafo atendea kutobandika kutobandika litare no te adikere takata lakini na hobora ofumbula ko stabesh bambula ko Yohana muyako kudatuko no so manafu ne Biblia na yana onalo ko hanu talo Iwato. Nyasaye hosrata wasiru Nyasaye hosrata watakani skuli no ufunuo sana za kweza so umundu yubona mbese tumaka nene Nyasaye abulawo nene sura mu acho yalekwa ujuzu wae bulabos ona kama munakane muislamu nalokora muislamu ambema nyeko kabisa nalokora aya nanga kabisa ule era kompenga Quran nende Biblia kama ile Quran nene dagana ale aya na kabisa umundu yusiso apinga kwa saye umundu yusiso akona kwa mabi umundu yusiso akala mu bika biso mu iti ombumulosi nalokora api Nyasaye mwe hotsiranga ole tabano Nyasaye so mwe ambese itu yo Nyasaye yo mwe hotsira sakiro bana ngo no kapono ukhala bana wanazabwa tole abola ti yena apostol na kweli apostol mungu awa na Nyasaye wabande Yesu akiro ngala unao kaande Yesu mwene kaande Yesu mwene yamu holoba mwovu lakini ya haila mirwa ni hakati habatiswa na tamtweni Nyasaye mtwena roho mtakatifu mtwena Paul ni wayala ohira
mitume vosi to mniandike utabukira mitume vosi Nyasaye amuyahonzera sana sakira wala Nyasaye amuzira kabasumba bali hano bano kulera bakhasi bali bale bakhasi bali bale Ndio leza ina kwa bale bali bale Maybe apostle that to be so good. Roman Bishop. And our Kabi Bashanja of Sumala Yasai. No, Wakana Malay. Reverend or Reverend Mabaka, safe. Alishele kasi yie malano yeta mukoni. Abakambi babo rambubakambi Paulo. Nasi nitokana mu new aspect. Enja kumsatsa nitokumelango ya romsiana wefu musongeli. Luka 19. Langa Zakayo. Sasa una Zakayo aiko blenda kaniwa langa mbu yali omundo mutajiri ana pesa yali nje tax collector mulena wala mbu muhala chiwo ushuru Ila mwoni. Lakini nyanga ndalo msasa una ya urambu Yesu amranga Yeriko Eshamuita mwakili iye mabaruka it was the will of God in the first place. Mo esie halachiranga bando kushuru noye gobla ya mbera ali na olombo itakani wala ngambu yanula katabandi timaliti ya eri mutajiri sharo mundu mulai wala bo no mundu mulai kutoka halani nae tawa no mundu mwihale nae anything can happen. Either maskano ilokuiza ba mutie mwisi. Kila lo msharo mumulei. Yalo mumulei. Yalo mundi yalishi yalo mudende ebyono no bibi. Yalo mutajiri lakini yanula ngabantu ebintu bya. Lakini nyanga ndala ole ya ula Yesu abranga. Maparo keke malabore esinyanga ino ndikombanga emulole kono emulole Yesu no netimonitia na amuro lono sana lakini yenyewe mulola bana timonitia anje nyanga zaidi yamala balari anina kumusala lakini wala yalo mwinjipiti ngati ni mulanga usiana yalo mwinjipiti Yo mundo mwinjipiti no mwinjipiti bwana Zakayo mundo mwinjipiti mwinjipiti mundo mwinjipiti mundo la umrambi tawo moyo ndakale bolanga bu yatuka bundu nakula le rusie de yo mundo la Yesu ni nani nakumsa kira shingalia hii maumbile keke shiaro mundu ya nakulola Yesu nala ni nakumsala ta kati omni nakumsala kulia umsasa was moving in the will of God olanga no engano la leli yakani nakumsala ikulu ni Yesu ayenga kubantu nomndena ayenga uli akola kumsala na la ngilisiyada wala Zakayo ikhasi ho okwihasi na mbona usinyanga ino ndenyanga kutie nawe paka uwo munzu kule nawe chokuli respond y'abantu yali ay Yes iwe oleshitso kuba nefa alefa abantu baone kuwa abantu kulonda nana ulahase ole kuba nefa hano otiwi khale nende omuntu wetivyono Zakayo munzu mumwe mbake ndabantu balanga Yesu akili yoni ndai kweli Apostoli benyu kutonga nyuma tawe
lakini Yesu abola sinyanga ino sasa ono obusubiri obere nabo noni nakumusala ikulu nabona katira le nyakutse nawo paka munzu ewuwo hando kuye nawe lo sasa yamala chako kulabola sie emare unibe la khona amshalo mno chibule binde later maybe it's high time for me ebeza open webo lo sasa ono esiebe zomu ifi ngabe abantu galusie tsimyalo chabantu ma 4 times nuaba iklas dala ngalusie 4 times bomsasa uneyebisena wala siebe zawo muifi lakini kulokubera wakabole uzokuthi nazi munzu mwanje esikhospos kokada phala usabushalom ndizokalisela abantu banebe abantu bachenya sana because you know no engado lambu elinya lenyasaye ndelinya lomwana womuntu abantu bachenya lakini Yesu yalina yakameka some decisions bomsasa unenzizanga munzu mumwe inyanga nale yabona esie shindetsa ohoni abantu amaloboni bana shikali karo netso ohoni abantu bali abakoranga Ngosi mpaka berume chola bali abantu abakoranga abatamano abana befika mayiwe awundi sethu nomuntu apinga Kristo kabisa miaka chose lakini Yesu yenza shitira omuntu kama sethu nawo labo esenyanga ino deyo mayisembo obuhonia winjire mwitala muo mun Seth abanora obonia winjire mwitala muo because ibezanga in the will of God walibu ne liyenyele nyasaye omusasa no omusyalo efuna zakayo no abelunya no kuonebwa alakalene le bintu bya kolango kunyanyasa abantu manalo lengina Yesu Kristo ko esinya lobola said the right decision emaika bakanpare an aspect of policy na lore every lakini na hengola mbwa zakayo nendola yes rani yaromu kama wena ulia lakini yatuha abundu ndio abantu batemu kupinga for the will of God lakini the will of God yesa ni timia mbulambu o li choma le mola ndiye nombu shingala ulwa Yesu ya kalofasio bulambu zakayo alelokalokasia omundi yes for me shingala Yesu ya kalofasio abakambe kwa bishop ya wala abakambe kala ngolo ne banga pole kuswa shingala Yesu albayo kata shingala Yesu ya kalofasio abakambe no boss pe kalmuno ndo mwana kwa priska kando wesa ne lokalokasia Orio muhero barambora biha sibiri nasi amaswali ke kamwaru mona n'ubuchaka ndahasa mberesi mundu sabasa mberesi lo abavare guindu ka ohani bamarisia nyasa makalusia maswali kanu chaka wiki ya mbele swali ya kwanza bishop ni as long as what I decide to do is morally right, is that enough in hand the God's will ndaho jibe kabiri wana mangi. What do the results of action have to do with discerning God's will? Okay. Yenya nyasaye mbona mugogo naomba bola mwere kuri bana babantu. Nyasaye shenyanga mundu wose akore no akutere mbonita. Yenya nyasaye nyanga buli mundu wose injire mbwandu mwiko. Lakini nosoma Jeremiah 21 mstari kwa 8. Abolanga dina bolera bandu mali kubiha imberi wabo mahuwa kabiri mahuwa kalera ngali khutsa na mahuwa kalera ngabulamu umwiko yako imelomba mwanadamu yangu nomba ndikishikisha basungu bolanga free will to choose to make a choice kurola kuchagula yenyanga ukoretawe lakini aboyeta ngina basi yomwena handu ichakule nyasaye shali dikiteta da nyasaye shalazimisha ta ndaga chiranga mpaka mwene ulombe lirobo na nyuli yenyanga uchakule yenyanga ukoretawe yenyanga ukhuzire mutsimbi tawe lakini khandi akhwetsa kuyangu yomwene urobole injira yomwene wenyanga nibo wenyanga injira bulamu yabora Jeremiah na bora bana bisire nundi na bikhiri kuba
imberi we bihiri khutsa imberi wenu bihibula mu imberi we mwenye bene murobola shiba lazima sata kunyasai sha lazima janga mundu muwili yeye no muliyenye liyeta yomwene khanda ukhanya urobola kuinjira muliyenye nyasai nomba urobola kumenya limenye lyoli mwe mahuwa ka apostle yakabona ku ka Zakaya robola ku utsa kumujina musana na robola ku chakula shizingira mu mati tawe ndacha munina kumusala no khochemera Zakaya nanyola liba moyo nanyola bulamu nanyola bokofu shikira ya robola umuntu wose yakurizanga mulire murebe alebidina shina matokeo shina kaliho iswale khabirie what are the results of action have matokeo shina kaliho kanyola hanga yani mikholo biru khumanya liyenya linyasaya lurobolanga injira yurobolanga nenya kuira ku liyenya linyasaya no ikuire munjira yuko khube bantu bokhurobola ende kuchakula to choose the right way kwanza libere as long as what I decide to do morally right is that enough. Mundu nakhulitsa bulayi katukhutsa nyala khubatsa ndio no ivanjeri bolanga tina oliwanze mwetsamba in fact yamedere kunonishani kula shionga kula Kakamega na meda ku First Samuel chapter 16 verse 7 even but the Lord looks at the heart. It's not enough for us. yeah alitabule shikira khanuso mivanjeri lo Paulo amoloma makuba shikira liyoko kaliro nomba liyonyeliro abolanga tina shukhwaho na shikira bikholo biru biraita shikali bikholo ne bichiranga mundu anyole liyonyo ta lakini khwahonywa shikira lisovira nende tibaba senya sai cha khomoro makumunu tibaba sene tichiranga onyole liba lilei ho urobole injira nyasai urobole khola lilei basi ma unyole kha hasi tibaba senya sai basole banunyolanga liyonyo mamoyo koko kumenyere nyasaye moyo koko kumuhe nyasaye luyali ubula kunjira kandi mandiko kabulira pasa na wala kandi loba mmanya nyasaye shiba mwitso menya kuli nyasaye mu mihera ta nyasaye maya baraka muliyenya lya kutuka na kube muliyenya le nyasaye bikolo biru birei katukananga bifware nende lisubira nakatemeranga nani murumile wa nyasaye walanga Cornelio yeli nende bikholo birai Cornelio nende bikholo birai na nameta ku isadaka na nameta ku isala bindu bindi byosi biti byakandi mbili wa nyasa sikira isala khambona hawana kidogo isala nende isadaka bisukumana mbili wa nyasa isadaka isukuma isala isukuma isadaka vitu mbili wa nyasaye khumundu anyola khuinjira muliyenya nyasaye khutukana shibiri bikholo birutsa birayi byonyene ta khutukana khuinjira mutsimbastia sasa olemo shamishi yongo kula Kakamega marawa bura kuli Vihiga Diana Mimo arevare what is the primary source to know God's will ero kubiri do my abilities play a role in knowing God's will. Yeah. Mbara okwenya nyasaye kunyala kwaringala marahangi kulobe no cha musiana kuwale kucha Mkenya kurine ne no Mkenya nyama kata no ichiro no amu ichoke na Mkenya kurine nde sheria cha siasa sia Kenya nende constitution ndalibona endagano niyo constitution nebulano nuinyo manyo kwenye manyasaye kata nendo nyendo wabandu umwaisa kila bayi no cha mukanisa bakubora nombe some mbosi ya nyasaye no cha no urese ni nyema injale sasi ndi nyenda ndabala nisyo sinendo kudaha kwangi
ni nyama ni njako kubore bindu fulani nota ringada sekenda kene ilo madu makuba Kristo balaba bebele wala kweni bauraka paulo ni bayala ni bafunya mbacha muko ni behala kando ni bachako chungusa venyo manye bindu bipaulo abore bino kwadie ni okwinya kwa Nyasaye ni olukandikwa lano Nyasaye anyala yata mwoyo kwao okwekesa na handira gene bolambe nonyo daro wa Nyasaye akwekesanga kumanya kala karima lai nende mapi lakini elinya ya Nyasaye lingana nende maandiko embosi ya Nyasaye eliyo kubiga ebere mbwe abilities play a role ninyo bolendi endaga ne bolanga mu stabos ya ba Filipi habili olunyado kunahada Nyasaye ni atuberesanga okwinyoho lesindu nendo bunyari obwokokola nyana ndari ngalo mwene nimbona mwendi muremu esindu sino sinyalohola lakini no ringara ku Nyasaye no kwa Nyasaye ni kali Nyasaye okwenya kwa kuti because huro kwenya kwa Nyasaye lakini nowe ringala nende obunyari bwao no bana mbeso nyarwa nika ngori muri yenyere Nyasaye basi musabe Nyasaye ahobelese obunyari niyo ndibona mbwe muva Filipi yongwe Nyasaye niyo tuberesanga okwinya nende obunyari obwokokola bulwezyo obora Nyasaye nga lumbere seriye nyari yao mbere so bunyari bwokola Dana mimi kakuberesia uchirisa uri bungoma unalangu asa mundu anire uri uri bungoma Wilson Mianzi arevali does God use other people to tell me his will kubiri ni what is God telling me when my circumstances change ya Nyasaye hanuhera abantu bandi ukubora libale Nyasaye na uyanzi wa Nyasaye ya likipulanze nyala kuola yes wala ni ndio Nyasaye atumikira abantu shigira Nyasaye shanga chenda mwena kumurorera Nyasaye ali nabantu batumikiranga na bantu ba Nyasaye chekula yabi khumukono kwekwe na yaba bekamakura bantu benaba nyala kubora yenyeli Nyasaye manye shintu shokulanga ngakutubu ne shintu shokulanga prophecy ne shintu shokulanga kuiwatsa na kuiwatsa jimanya kuiwatsa ni bishop arande dina kuiwatsa kuyala ile wala kuyala na lakini wewe uzazi wol kuyala ni kushtaki asa ile chenda nyati kwa moto ina tioso kutiwole tibili pende kwa paparazzi Msina ono yasiwa utuyarwa ba accused lakini sasa kuiwatsa nebo prophecy chigira prophet buliko unyala kutirwanya uringana lemisaya prophet wosi mbako unyole kutitsa ngala ndingana lemisaya lumwirwatsa sinjira lo yiwatsanga umaure na kuhetsanga direction na mirwazo holiwo enye kukabukula nende holike enye kudila na bishop nende holika dila ninze yakukhananga uyu ala kulira mirwazo akamuhetsa direction fulani shiya kuhula habundu habetsanga na handu yala uraka muhetsa direction fulani uko hiwo kakumanya iwili ya Nyasaye lo yiwatsa yaro ahuhetsa iwili Nyasaye ahuhunulanga liyenyele Nyasaye ulimanya yuli ko Nyasaye nyala kumikira abantu kumanya liye jukuranga kubona mukubaka Paulo bamuruma wana naye wana niya kumusara kuyambora liyenyele Nyasaye maisha keke yamuruma yoni yakikanira nampatisa nalo maya manyele uri muzaza ureli uriero inokula kutyayo ndabona nakholiza bulayi amenyenze ndio alisawa kana yakaheru plan yobonyi
kholi plan bonyi ke bana kijana ili muruchi ya manya malako ya chimira malako lakini ama ya borwa tsukulitsa yani tse uikanira upatiswe khandi khabitse shano shirowa Nyasaye hu liyenyele Nyasaye bandu bandi banyala khwelekeza shibala khubora liyenyele Nyasaye maisha kona lili tawa but the way ala khuiwatsira unyala khukundula liyenyele Nyasaye kurula mirwaso kumwirwatsi akwirwatsiranga Eta kwa nania Cornelio na Petro. Amen. Cornelio bora kuma bandu yafa. Bose ko bakolangire Petro akubora katukana ukhola nambo Mario. Bishop. Your will is what is God telling me when my circumstances change. Yes. Lulanga makhuba kakalukhana mulimenye lyolyo kakalukhana Nyasaye ajeritsa khumanya yenaye unyala khuba na direction ya maisha koko lulanga evanjeli khuboranga mushitabu sha kohelezo muhubiria Ecclesiastes abolanga 7:14 abolanga Nyasaye yabiha malai na matamanu kosi kutya sambamba ya lulo lanu na makhumala imere kuchira matama ufikirie uende moyo lulo la matamanu ushukuru shijeshina Nyasaye shalabikha tsa utse matamanu ta ameweka hii mambo kwenda sambamba luli mutabu umanye lutsa pula mutabu handshula zetsa mutabu tawo makhuba katsa sambamba ili nilitsa ili kholi iwile itayi yumtoka ilitsa hasi ili kulu ilitsa hasi ili kulu Petro ndi bicycle no iyi bicycle ilitsa hasi ili kulu ilitsa hasi ili kulu humanye luli hasi mukambu manyula tena ikulu kukhenza tsenuli hasi uleyo lamenya hasi ta nemaisha kalika ka Yusufu papa wewe yemunabira likoti litsikala tofauti na likoti litsikala tofauti imwamu blue red na white deli likoti yanabirwa ngobana bakhulundu umwami lakini instead ya papa wewe mwana mkhulundu yahawina mwana muti kujira kumanyi na manyangula bani kala ya black disappointment maweli kala ya white utikulo maweli kwa ya blue yukubona uli depressed maweli white ngolu kalwa ejiro wala maisha ka Yusufu akulirwe nala ya kurwatsa ekulu akulitswa kandi aliwo Potifa nali weneyo Allah kuli ali muchera aruli mu aborambo bore mu mukhongo mamaloro na borambo maloro kidogo mukhali wa Potifa mwenyanga ali hasi nala ali disappointed kidogo bamuchinguli ali musako shubwami fuke ila umanye maisha koko lokali mutabu umanye saya kitsa khwekiza maisha kalina maponde na milima na usifikirie amemalizana na wewe saya aliho Oriuno reverend Bishop maswali kandina kwa wewe ni how job ikula kusia how do I know that what my heart desire is God's will? How do I know that what my heart desires is God's will? Really, isn't it misleading to follow your conscience or heart because they are subjective? How do I know that what my heart desires is God's will? Yes. Good. Inachanganya. Unaweza fikiria kwamba ni ya Mungu na kumbe si ya Mungu. Exactly. Lakini kama ni mapenzi ya Mungu, omba na Mungu atakuelekeza kwa hiyo jambo. Anakuelekeza mambo mengi, lakini zazidi makanike yeso desire kebeje bitaliki yeso binafsi. Ndani yenyo sasa Nyasaye wa ahorere. Usale kabisa. Sakio bana bandu bafunga. Funga hapo ni kweli Nyasaye. Kule sasa sisi nyero ya yao mwene.
nisingalo mamatemo karibu nini ndani ni bora abantu biringa maloto maloto karibu mara kadatu lala neriao ndio setani ndio na Nyasaye la no manyane bidebe yo cyo Joseph nisfahu or nini ya malota Yes. Is it misleading to follow your conscience or heart because they are subjective? Yeah, ni kama tunakuona kwa sababu desire yao inyalo kuira muro inyalo kuira mutabu ko nyakwa inyalo kuira mutabu yenya okonya Nasaye bora Nasaye dikarizma ndibuli bugeri wao obuyanyi wao noli kore lakini busa inyalo resisirio zakira zakira wenya umundu wundi obona kama abadaktari balayi katomba umbewe muluwa eno chako daktari akobora bwenye bakwate seek the second opinion utafikira hata daktari akobora anakwata nofu fikira baba And finally, ni mariza ruibi ya hero ino. Pastor ni marana nawe. Yoni ndio hula Trans-Nzoia. Unalango shio hula Trans-Nzoia. Abolari, my brother is always grieved by what I eat, but whatever I eat is my will. Yet the Bible says, by what you eat, do not destroy the one for whom Christ died. So what do I do? Mjana wa walage ayanzirwa mu byalitsa auro uchungu ita kubindio bwana unalitsa okay alizaji neze si aria ni ibili ya sabore si ariori Tena ya bwana alizamu ngani mali bwana alizaji byo kule bilali kukwata ile kachira mjana wa muhenda ranga bwalize bide bi bizo kumusasia Shola, audi akanola wole busiye, umsiyano wefu, alola nini ishindu fulani, audi nili inkoko de shokole shila ichukika. wala kabo ibolanga ese akwaso asoda Ngani ndani by what you eat do not destroy the other one. Yes. For whom Christ died. Arambio hola makosa. simuku mwenzako amekula ambaye Mungu alikufa kwa ajili yake. Wole kuno, Ani Kristo yatakasa byose. Luka yandina ulakulia. lakini the same Bible wala pa living no le nyama ni makosa kwa sio bora so vile vice So mpaka kumanya alizashi post mpaka kumanya mpaka kumanya changa Sabore si Owa ya mwima kabisa mkabu ama wochange njaga mu nyumba Muyuyu. Kozo bichike ndio ni. Okay, it's a bit challenging, but I think niba bwana uno msichana wako aikahudu ya alizanga lesha banyola na later maybe really what you lay probably shokole shilai shobali shali tsanga wisdom dictates ya kwamba niba sha alakujira Nyasaye then mkaburi rabo because it is in the will. Uliona byo ya watu kana kule kulia. Kunende vile ndi kwa mfano chingalovo if I buy your words mo kala kumbaga ya saitsa no tiana maybe kwenye palanga ama lokali Yes. you know like kamalua inzaka na msiano ya urango vino viko ile viduli those are not good things to use and so in this case probably aunda langa mo msiano is going to be destroyed. So he's a bit concerned. I think Msichana maybe at that point no mnduli charismatic chenyo mndu chenyo kulelo washe na nyakana tawo lakini niba tani you know like shingala bishop abole na shingala obole byo kole no buli shogo lesha takaswa kale kale
I think to me nilinyole nyasaye bwana nilivyoshokota nilisawa avene the brotherly heart to show love, and because that is in the will of God also. Yeah. Na niwo msiano hapo sholo nishele hapo kwenda watawe, they can just sit down and discuss on it. They agree. Niwo langa mulya shindu na shirole kanga shisaritsa mwanyu wo wali muteta fera muri sumira ule. Yeah. Liba na shinde shibishi nyasija baby. Shisumula msiano nyakili all the time. Msiano vrafanda sana na shoto. Karibu meweza na shoto hawe. Yeah, uchira abantu banywa say chai ni yonywa say changa. What is it for? Tahana Sunday changa. And I think mebalo kan kawama la ida kumweso mlamba majlisia lenye nyasaye and kubacha kwa mwana umundu. So I pray that nyasaye ya hasuka na nawe na oluno mpani fwe roho yangu no voice of yangu kwa student. Lero ndakoma la mungira hii sangazi anja nde bishop babiri ndaba ndaka harwa kule lusala rule presentation baruma release halosino. Sawaja kene ni bishop. Wele, rabu tukuweleze bishop. Ala na mwebole ni mwesi present. Kumarilizie. Bishop kumarisa si halosino kwa bala samosi mugala. Ala na mwesi we halosala siyangi sabaso kumarilisi. Obore balori nguriyo muno. Oh. Okay. Fue bobera mbotuno okwabo yabo wao owihala utibiyao nenda kutekereza ama kwa malai aka abakambi bano mbaba sumba banyazaye ombaba hala banyazaye bano baletera bobera mbotuno o abatubulire ametakage balanga bisho Franklin wera modo ndumukulo nonye konda yonda yabumukula akula hare Oyo Bishop Stinga Marisia urula amele obole kwa sababu kubona kumosi. Asante sana. Iba highway. Asante sana muye weru. Ulonelanga mekisokanu chingana rukabulia kali yao nina luya luhongo abandi babolanga imbaha itwiche wewe kwa imbaha kanakani makuba kabutwa lakini sangala huiwe kuikhalasha bulinyanga buli Jumapili nulondelitsa ni balo kanu nomba mekitokanu kabekanya kukhonya kumenye muri yenyele nyasaye khusanditsanga iTV Western Nyota TV kwetsa buyangu kuba unyala kutuka mpaka munzu momo kukwibala makuba kanu birwatsi banu bosi bakhoyenyela makuba malai kumenye muri kuba muri yenyele nyasaye kuchende muri yenyele nyasaye khandi yenyele nyasaye kube munu khandi yenyele nyasaye ni bali mali be omukamba ulindire handi urekeritse mwiri kwitsanga handi kwitsana makuba kandi malai nyasaye abalinde nyasaye bakasitse Rio mono Western Nyota TV ebindu bichenjanga ano ni yango amen tushinda